Winyano baby. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha. Amansane winyano baby. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha. Amansane. Right. Mema yahwefo nyina akwaba one monihwe emfamra Kumawood TV so enanwumre na sane wonim no ewo eye eda ukweda bia no enwumre no nson ekopem enwumre no nwotwe yede apomoden enkomotwetwe ede bra yahwefo ewo kasafidie so da bia meka se onipa dasani a wohwe me ade asese wo mani hian ewo wasetrempa eye wapomoden eno nti se wa ma wapomoden ho enhian wo a ayana etoda ayana eha dwen papa wodie ene se obekoso na wama wani aguso ahwe eye Kumawood television bra yede dwumadi atise yede ema yahwefo ewo kasafidie kese so na mesraw wadawroma ebra ekono yebemu akwanya ama wonso abaye part of the show na bia na udi dwumadi bi ana bibinti opese obọ moden na wonso unya akwanya na dwumadi utumi ehwe na onhwere odia ne say obebo modern 10 na wako Facebook no so eye Kumawood TV on Facebook na wakonya akwanya atimi ahwedwumadie bi saa so na wako YouTube nso so a eye Kumawood TV on YouTube na watimi anya akwanya na wonso dwumadie watimi ahwe bi kama bra onhwere odia ne say sane da ye no ye to nsa frɛ akukudam wonam wonimde ede fa opomoden ho na yeni omo adi enkomo ene soso mensaka Dr. Penipa baako a wota ba dwumadie so pa na moa na mato nsa afre no na yenso ya to nsa afre ne se wombra na yeni no eni enkomo ene Dr. Mayazi ewo hase yeni no ebedi enkomo edi afa nipa yapomoden ye ankasa ye helpsi a ye nubra ene ye habama no mfasodie ewo so ede ma ye nipadua eno na ene ye bedi ho nkomo o de babrof kasa ne mu a o say our natural herbs and its benefit to human eno na ene ye ba bedi ho nkomo e wo kasa afo yini so wo de ya na se obetena television ho na wahwe dwumadie bi na unua bi abrabo sesa ebeboa papa ene obetre habama hodo pi haban a eben yen na yenim ne eye ede ma nipadua no ene oba be kyerɛkyerɛ ne nyinaa ɛwɔ ha sei na wakyerɛ ne ahabama no etimi ye ede bo nipadua no wodie ne sɛ obɛkɔso na ɔmo afie no ada ha ye betwa ho tiawa na yagye aboafo nkrato kakra bi ye ba na ye beduru pɛ ede dwumadi aka nyinaa ɛhyɛ so live ɛwɔ Kumawood television Ebra if I shop na me hwa de wo bag bra ade eno so biem na tell me about me see ba queen why me say bra said the time heba mesha esia gimi ni me fiefo enya dia ba ko pe ebe so ye we dey do this o fa ni nyina bra se me ka se me di time heba mesha ho adanse a riase nyina ebe te me nka enti se malaria wadra ni time heba mesha enya nunko die nanu mato a wontumi anidie no wadra ni time heba mesha edre enye ma oba wafa afuro die wo ma akoda no fo ene akoda woni fie dumienu ansa na obeto time heba mesha edre ibi no hwese wako hospital anasa lab am wo hu se wo a 3-day malaria ibi ansa ayo se time ni TIME time heba mesha afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no ebe trapo FDA ahwe adwadie nkwato yi mu age atomo se eye adena so hu mi a wo de bibi osie enye dro ni ne sayade Axco herbal capsule team ene mi koko na ha mi bebrebe eyi ni nyina afiri ho mi wura mi anye bai
Men so metimi anom ask ko herbal capsule him. Metimi anom be dodo. Na woni Ask P herbal capsule. Eno na ma me sisi yade ni nyina free me so a. Mama me ho ato me. Ask P herbal capsule hina manager papi. So the previous you. Ask F herbal capsule. A boost your immune system. Ejento so de. Usisi da bia chia na ebi chia kan ho. Me sisi ndi aka ho. Ask P herbal capsule. Ebe boa mo sisi na ye kama ma. Tu pa se one no mama ho ato. Ozo de hwe me. Hey! Ask P herbal capsules. Fama me. Me so me kwanu we. Unya anye dan no. Yiwani. Ni be dey bi. Ask no pay. Enye na ewo herbal ene pharmacy shop dodo na mu. Da onya mfie dumi no apemfo ene oba o manofo entimi mfasa adru. Sana. Amaya wode foforo. FDA ahwehwe saa ejodi enko atoyi mo agi atomo sei. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who dreaded there. You could debrel. Who said that will complain with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who jack a sepan and neck. You could debrel. William, a yama money mema. Edusa herbal mixture. And you Edusa herbal capsules. A Yoko ni Sicilian drug a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Roxnasi. Na men serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na yeme. Ah. Na Edusa ya wase se me brabo we. Sweetie, me come on mama adwamwa. Hey. What does ye aye juma? It's a living testimony. Kona kwa judi. What kaki ya da. Edusa pray. Obie timinumbi. I just happen for. Kona woman kwadano for. Any the onye mfie dumi. FDA ahwehwe saa adwade nkrato yi mu agye atum se eye. Kumawood TV aba. Amansane yena yebi. Kumawood TV aba. Amansane yena yebi. Sini papa be na upe bi ahwe. Amansane winya no baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yebi. Kumawood TV, Amansane yena yedimu. If I shop plan, I'm sure you will buy. Bra ade and not so beautiful. Ah. Not tell me about Michelle see about Queen why me say. Bra said your time herbal mixture. Esi a Jimmy ni me fearful. Enya dia ba ko pe ebe so ye. Really do this offering na. Bra se me ka se me di time herbal mixture ho dance ya. Riase nyina ebe te me nka. Enti se malaria wedra. Right, welcome back from the break. Kumawood television unko hia dwumade no enane. Yasan edi abeto amo ena eda ukwiada biem na unim se edru anwumre no nso ekọ ne no nwotwe so se ya na Kumawood television so aye dedede sanse ye bema wanya pomuden mapa se onipa da sani abrabo aye boyi ye sori ko ye nwuma so ko ye adwuma hodo na uni apomuden a obi na bo no nwom ose utiti se dwanti mesrew ode ne sei obekoso na wama ofide no adaha hwe apomuden komotwetwe bi na ebeboa papa ama setra no ayefe se ene na yare mo na wohunu mfaso a ewo dwumadie bi atise so a ochena yare betimi aba abrebia yare betimi aba enti mesrew tie na ne ye ma wo no wafa wom papa ewo mu a wofa ebeboa ma wapomuden asipi no na wafa no woni ewo mu a emma wapomuden ensipi no mesrew na watwe ho afiri ho na minim se dwumadie enkwa wie no ubehunu say yes wapomuden ebe wie peye edi amawo se koba se ochena yare bi efiri baabi ebebo wo a wahunu ne esese wo ye ene Dr. Mayazi ewo ha wono na yene no ebedi nkomo na we doctor bi a eka memma omoye mene ewo mpamu a woboa wo a wobo no homode a ka ho pa we doctor owo nimde ewo ho enemu yare ahodo ne nyina nyame edi nimde no akere keke ene obeche yare ahodo pi a yebetim den habama eben yen
ɛwɔ yɛn fie mu ɛwɔ yɛ garden akyi ɛne ne keka ho ɛno ɛna wobɛkyerɛkyerɛ yɛn na akyerɛ yare ahodoɔ a saa habama yi etumi ɛsa ma wafidie no kɔso na ɛna ha ya na hwɛ yɛn wobɛtumi ahwɛ wɔ Facebook bra wopɛ sɛ wotwa ho na woyɛ adeɛ foforo bi a wommɛn wo television no ɛwɔ Kumawood TV mesrɛ share fa comment ɛne contribution ɛfa hɔ bra na yɛn kenkan ne nyinaa ɛmfa ɛmma wo na dwumadie no ntimi nyɛ krabɛhwɛ wo questions bi a wopɛ sɛ wobisa bra discussion na ɛkɔ so a wonso wobɛtumi ɛdi aba Dr. Mayazi Doc me mo akwaba yeah gigi na bibia bɔkɔ deɛ Doc sese ase wayɛ ayipa wo mo ayɛ dukama ahwɛ yie nko a yie ne experience ka ho na ma no so me no mpa onom onfa ni agro yeah especially covid break me fa ni agro kra covid break mu me fa ni agro I see ba ma bota wa me no made I see Mpasembia okay we back to any Dr. Mayazi in a edin komo ene doc ene ye hwe ye natural herbs anyhow benefita ye mani padua ye ka se ye natural health no ana ye natural herbs ye nubra ne habamai emfasodie ben na wo mani padua ana nipa da sani yo me da se me tie wa hwefo nyina nso say brese no wonya ho no wo hwe Kumawood TV akobɔ nhyira wo na ne sɛ yɛka nyankopɔn abodim ɛfa nhahama ho a yɛmfa mfi ne nyankopɔn de bɔ nipa okay nyankopɔn ne anoya ne bɔ nipa na de bɔ nipa nti nka nipa na nka ne sɛ yedie nɔte but we abofra na wodi nɔte a ɛnyɛ ohwe ba wonyi na wodi nɔte a bɛyare I see nti nyankopɔn de make say the word bad no or yes smart and very good creator wona de bom nti o say sa highway say me dis asase so a ebe pick neutrons na the pedua ni hia no what you say because unkoye car engine e ma on fa rubber nkotare car nyo because cast what you say nti wo hia material cast it ma fix it nti nipa we note nti no problem bi nkoye wo nipadua ma wontimi mfa hwe nyaji note se nipadua no to chema wontimi mfa bibia nye age note ye ya wode ball na okay what you say nti no nyankopon ni ndie no ena nipadua no so wanyi wodi note a asembesi nti no ode ahanma enubran ya yeni sisi asase so nti no epeke neutrons na nipadua ni hia no fi asase no ma na a keep word ne helps ne habama nti o ma hunim dia na wo hunim dia wonim say we saade we niema ewom ni chemicals ewom ni eye ewom ni nti me yare fever ana say malaria tete na 3D ha me na me bu na me nua na me pu ana me no ma ho to me okay what you say nti no indirect no no che no na wa dey wade akọ mu no okay nti ko di padua no ma asa say padua nka say no te de nti no na fi ase ye dey isiesie na fe ho atom na ni gya dey aba enti no nyankopon nim die mu no no nti no o share yen kete say yeni dua no aba no ne yemfa ahan no nsan ho ya sasa na nyankopon nim say yare wo ho yare ba nipadua mu enti say yare no ba de a ene udi dua na ba no na udi na haban no so enti wa specifically no kan ahan say mo mfa nsam ho den yare what you say and I didn't say nyankopon ye enigesem say eba yare a ye wode ya huhum na ye dey e wo honam nti ahan na obo ni nyina no ebi ye huhum a esan ye honam nti enye say ebi a wo yare na yama waduro na eya haban ni aka say ahaban de eno na esa honam mu de but ahaban ensa huhum so de nti no yankopon ni na me kan say e woni an be kan han ho a say hunhum a e be dey e be activity no e put it that way na afa hunhum no so no aye adwuma e dey ama okay what you say and ni yankopon ni man krofo kakra bi I see nti na kan 1 Corinthians chapter 2 verse 9 o say ni asonte na eniwe hu da na akoma bia nwe ho da no eno na masiesie dey ama ni asonte ye na eniwa enhui na akoma bia na akoma bia so nwene ho da eno na wasiesie ama nti nyankopon asi mystery to wasiesie saa de na ma ni pa bi particular say wa chedi ni say
we no udomazuka ube hu say we we kan we hu a we kan we me wo mura me meka ho asem wo ha okay me the format nipa to say the pen drive antivirus na dey a wo format na eso abeda ho we yi say fi na wo pen drive no so nyina free yes what you say na bibia brofo no ye bia no they pick it from heps what you say e dey fi han what you say because you a format nipa so wa brabo hu ano ne ma okoso e so we na agegu na de no e se ye format ya format wa ya format wi na assign restore no so wa ya what you say wo format pen drive ya enye abosom na wo de ye but ahabama na etini format ni pedua no what you say na ahabama ko na assign restore na assign you assign restore because I say what clear pen drive so na fe wo assign restore and that information na dey go so sa na ni pedua no so ho no ye wa ha ya di disadwuma no what na makana say ndi unie need ya na yes nti no wo ba ya so ya you make sure say be find out say we yare no honhom bi tachi ana ye honam what you say say honhom bi tachi a na ayi na choka say format wo answer ya restore what you say and wonya no ba bia gi say Dr. Mayazi ya so ye format wo ma wa hu say afi wo kra na dai aba ho what you say wo say nipa bebre ayi ye niam bi ma won kra dai adwane afi wo ho what you say ntino ana bible kan onam ho say tiase ewu ni because ne kra ni ne ho nti wo be da ayi dai a cleanse ho format ho na wo kra na dai asa back na fi wa be ni pa na nyame pese dai nka be na wo de wonsa so we ma wadi yie wo de yakopon e good be dia han bi ba sa han no wo di bibi ka wa dware ni pa bia ntimi ni usunku ni da say ba say apede wo bibi no na ni pa be du so ntimi sa na yakopon e dai e bo no what you say Engino, when was that? My men check here for a highway. Answer, I mean, my at you for me, Habino. Not make I was away and come to share. Ye di, a Kumawood television, so ye ne Dr. Mayazi, and I didn't come on a net, or drink Habama who do pee, and I'll be fear, it's your net, meaning so by Yeshida. And Habama way now, so no, be uncle no kaka, and car a bay wabby mukesane. Ebe wa dwunu bebre ahaban na doctor kan wasemi ene wode habamani bi abafie ha ade a ye ni je ni ani ka wo mu no se habamani nyina nso so no ebe yen ni nyina be yen enti mi hu bia me ka se enti haban we na ye so da ye kan wasem se edi dwuma sei eye ade wei eye wei etimi ye wei eye haban we ya ebe yen enso ye nim ni su ni ne ban ene ne etimi ye ede boa ni padua no ene Dr. Mayazi wa yeah what ma hu se wa yi haban highway ya baja highway ase bibi sisi so ai we abofra ontimi nante what you say ma wo no wo ye de ara to no so ontimi nante wo abofra na ka du bra se se onante no ya ontimi nante oguso wia yes ngura we ne ye de ye what you say ye wa se fi obeka agu ngura we so na wo de awate what you afafa abofra na ase 3 times na se on tekeke agisa se wo ba spiritual idea one thing keke oko bona me ne adwuma me de kodi ni what you say a living things okay ti won so no what take kwese ka chen kafra me say wa kwa kodi adwuma sei me se boa me meanwhile no you na ho na sense spiritual into no asase bi so na hwese o on bi na hwese so what you say ntia sa aya on fi so ma iska na ya bosom sem e che se wato ade na ide wo kokoya adwuma what na maka na say aha sa na eti what you say the way no what be fa na ase baako mienu miensa nipa na be ma ba so yo ba what be fa na ase 4 times na mienu na what baako nso adan afa uwi aka ne nyina abom na ba bia nkrofo nante twem pa no fa koto ba bia nipa nante twem bebre pa no fa ha mie we ye dai ESC factory na fa ko gusa ho no ma nkrofo tietia so mkono ba no oba na nche within 7 days so tim nante Dr. Mayazi the spirit bi na so dem e say ja no ha we need you made ni what you gonna say ena we nso no ni hin no san fi wedro kese sa ban we ya ikura wi a we kire say say abofra nante a wo de fa na ase mpre nan na prensa na wo de fa benkum ni fa ni ni na wo wie na okabom na wo de koto we dia ni fa na te fa bia ni pentete asuko nyina no oba no benante sa ban kro ya ni hini no ase no eno nso so eye yare bi nso aduru that's right
na nneɛma bebree what you say nti no time nti no won say dɔɔso na wo hwɛ highway nso a ɔpanyin emiensa pɛ ahaba na emiensa me challenge wa hwɛ me no so obi sɛ ɔnwo ana waawo ma na wo mu atwe bia ne ban kwa di 10 years 17 years na de we emiensa pɛ yi me de ma wo ye wo de be ya be nkwan na ade bia wo de be fra wo di wo fufu na wo di asa amount na sɛ wotimi yem highway yes highway 3 hwe bia kan bi o wo de be fra be na ahaba miensa ye kura wi a wo de be fra be no na wo na ma kyerɛ wo ne obeye sa amount na no wo ba yem Dr. Mayazi ahaban bia wo din ahaban wo ye friend sen ai kwan what you say okay ai kwan ho okay but ya wa no dim ni de but wo bodin a no so be okay no ai kwan ho wa me kyerɛ obi a wo so obi odin sini a asene sɛ odi aduro sie okay odin sini o sie duro na oduru sie ni oduru sie ni na oba din sini no oduru sie ni what you say engine no obi ara kan han hyem no ma tira on kekan no obi mpe ke nkoye no side open no because what am gonna say nti ewo Kumawood television so a se wo nsem bi se bia wo pese wo bisa do ye bebia e phone lines no ama wa frɛ abadwumade so de nanso ma o questions no emfa ye WhatsApp line so se wo hwɛ screen no ase a wo bɛmu se ye WhatsApp line no ɛda hɔ mesrɛ obomode na fa message question bia wo pese wo bisa Dr. Mayazi ɛfa habama ene wode kyerɛkyerɛ ene sɛne ɛwɔ benefit ɛde ma ne pedua because habama ɛyɛ very natural yankasa ye habama ye di ani hunu na ye bisa se emfasodie ben ne wo emma nipa se doctor ede habama nyina e kyerɛkyerɛ yen emfasodie ben ene wo ma nipa eno ho nkomo na ye di enti se wo hwɛ dwumadie yi na wo nsɛm bisa bi ɛfa ene doctor ne kyerɛkyerɛ a ode ma yen ɛwɔ dwumadie so a wo de question ne ba me bisa no ede amawo na wa kyerɛkyerɛ mu yi ede amawo ama bibia nso so etimi aye kama Dr. Mayazi ma hu sen habama na dɔɔso okay ye tentem saa highway ye kwa pe fro na de nkuma what you say saa highway na ye di twakam obi kan ye di twam what you say saa highway nsua na opese otukwan kwa brochira na wa try o ma officer na ye de ye de Dr. Mayazi na kyerɛ sɛ adunsifo a motete haban a ye kasa adunsifo no empempini ya kasa obi edunsini a ya dwen se ebi odi abosom na ya adwuma but ne ya wo kyerɛkyerɛ sɛ ahabama wei keke se obi de woka yes na se obi ana wo de obi ka na ba se obi tua enya se obi tua uni bi tie ne yo na nipa ne tata o ha wo da kra wo na but wo nya wadun se untua na nya na wunya bia wei ne ya de kanipa na koma to ne yam abawmo we obetimi abo ne dia asa ma kan me so friend ade nkuma o ti ase nti e wododo wa obeti obese utukwan ya na ye de ye na we na befo nso didi wo so ahabaya yes nti eta wa mi etukwan yeah nti eno no etasi ba bia wo mato bola egu pa eta wo bola ho o ti ase ne bia nso ne nsa o hwa ne bia na kwa ti se bofre dua nti obi o se na esi so pen me ye adwuma na agye agu me ye say na asay ene ade ne nyama nkoye no we ne ye de ye ma no ye cheke wo krab ya da na ene wo hyebre na e wo no ma ye beto ma na wo de edware nti atwa we ne ye de restore ye format wi a ye format ni pedua ne we ne ye san restore we ye de e ma I see what you say ene nti atiafu ti ma ne nti na we first so obi wo da the first award be was abofra no wu a we ne wo de sie no wonim de nti abofra no san kono san mra bio that the restoration obi woda yes na owo na bakan a na sa abofra no free mu a ye kwa kusi abofra na abagwe na ye de kusi abofra no se de be ya asikyire nyina ne se obasan aba back no wa woni bio ana abofra foforo beba nti restore what am kana say aha and nti na mpanfo use no eh ne ma bebre
Never be. I see. And now you want to say, we ho ekoko. You want the green zo. Nti we bema na green. Any dua no ho ye kokko. Any. And only way. And we bema. We bema. Yes. And a green no. Green nso ye oba. Okay. And the green o pesa wo sayare. And now you sika ho adwuma bia. Me sika ba wo say man na wo say wo de. What you say? But we no pesa wo ye spiritually powerful. Emma negative energy be feel ho na kwan bie ma wa. We ne ye de. As a matter of fact, so be person a star. Yes, star come to and I say, why you Juma movie industry? And I say, but won't be Pia. When you be a crime on a P. And you might be when I would do when you are a star. And that Francis are there, aka digital of Tim P. Yeah, because Dr. Mayazina by Mammy, I'm a superstar no at me. That's right. That's right. Mammy. Me person me a superstar. Na me de Augustina ne Loretta mo Kawachimo on a bear me na misika manya no memo mu bidi so hu na bibia so ntimi kama okay and the engine room wire the pa yeah Dr. Mayazi ma hu se wasa fa ha o sha highway ya highway still be da so yeah friend schedule angel be seal enti highway te kasa do me bia person di ma wasa so ya wa yi bi ubari oria na wa kasem na kire na wa pu aguso na da akoto a crossroad. What you say? And you don't go to close and no down now. A woman a day, 7 days, but so we are women. But so we are doing, we are doing, except them. Dr. Mayazia, about your friends. How were the mention it? About the screen. What you say? Okay. Because and none are for this. And I for did what? For children, so where are for the Saturday? What you say? What you say? We must do a new crap or share a year and a day way. Now what do? Okay. Okay. And then Dr. Mayazi, a be any papa. And that's what I'm saying. And I'm here once in piano. The quotations of Bible. Yes, I will Bible. I will. Okay, can't near manable my so kinds of quotation in Buso. Naya. Yes, I have that. I didn't have that. I can watch them. Our Bible, the quotation Bible until okay. Kinds of any Buso answer that to be a hotel. Yes, I'm fine. Let's say that. I see. Maybe also share Kumawood television. We a Wonkwa here, Jumadiano, and now when it was okay. Koswana here, Jumadia, now for comment or contributions, your questions for Nina Bra, now Yankin Kind and Fa and Mount. Yan WhatsApp line on that screen so. Ubet me at the message at the Afa Wapa, na Yakin Kind at the amount. Questions be brave and na Abba and check. Yabekin Kind, more sharing. And Sembisa Hodwa, Mubisa Yano, Yabekin Kind Ama, Dr. Mayazi, at me a Yano at the Amai, Ewujumadi so. Na Asana, Dr. Ebebano, Muma Yen Chai Unka Krebi, Kaina Senna to say, Kumawood television, Yakofa Jumadia, Yafene Stardom, Yadiaba, na Stardom, a Jumadia Son Kubia, near a womb, our person a Pia Bonte, and my new one in them who say, Nipesimus were one of modern, a beer, now the young tour, a bin susua. Na odi eno so eye asa e bia na odi eno eye didie onyankopon aduma chede ode ma nipa no e doso ne ubetimi de aduma chede aye no eno na Kumawood television yakofa ade aba ato ne din se Stardom fa ho hye sa aduma die mu na emwa wo ye agya wo ye na obabi e wonimdie e wo aduma chede e wo bibi ho a e da nso a esese pie e ma aniwa ehunu a wei na Kumawood television yakofa ade abrawo what the end say, Obama Obana Quenya, now Waba, Obapeke the forms. Just 100 Ghana cities. Now, Opeke form noa, and to me, Abwa Papa. And more rain fins to say, yet the Jumadias could be out to the say, a yet time heba, I was war. And on the way no a season 2. Yet the Abba, a yet twerking competition now. Obano, or no, so not much at the end say, what did he see, ebe to me a dear Sakama, Ama Nipeni Ajahon, and on prizes be brave, ever one, and yasam Ketua. Ye try yanji abo phone kratwe ye ba ye beto adwumade ne so Ebra if I shop na me hwa de o bag bra ade enna so biem na tell me ba me
share me see ba queen why me say. Bra, said the time herbal mixture esia Jimmy ni me fie for enya dia ba ko pe ebe so ye. We dey do this ofo ni nyina. Bra, se me ka se me di time herbal mixture ho adanse a. Riase nyina ebe te me nka. Enti se malaria, wadra ni time herbal mixture. Enya nunko, die nanim ato a wontumi anidie no. Wadra ni time herbal mixture. Edre enya ma oba wa fa afuro. Die wo ma akoda no fo. Ene akoda woni mfie dumienu. Ansa na obeto time herbal mixture edre ibi no. Hwese wako hospital anasa lab am wo hu se wo a 3-day malaria ibi ansa. Ayo se time ni TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no. Ebe tuako. FDA ahwehwɛ adwadie nkwato yi mu agye atomo sɛ ɛyɛ. What the baby osie? Enya drone ya dro, e drone ni esaya di. Axco herbal capsule. My team ene mi koko na ha mi bebrebe. Eyi ni nyina afiri ho. Me wura, me anye bai. Me nso metimi anom Axco herbal capsule him. Anom bedrodo. Na woni XP herbal capsule. Eno na ma mi sisi yade ni nyina afiri mi so a. Mama me ho ato me. XP herbal capsule hina na ni jaba. Nso di baby osie. XF herbal capsule. E boost your immune system. Ejento so de. Usisi da bia cha na ebi cha ka ho. Me sisi ndi aka ho. XP herbal capsule. Ebe boa ma usisi na ye kama ma. Tu pa se one no mama ho ato. Ozo de hwe me. Hey! XP herbal capsules. Follow me. Me so me kwanu we. Unyanye dan no. Yiwani. Ni be da nya bi. Axe no pay. Enye na ewo herbal ene pharmacy shop dodo na mu. Bia. Da onya mfie dumi no. Apinfo ene oba o manofo entimi mfasa adu. Afana. Atomo say. Okay, yamama makwaba ediaba program ayatu this Stardom, a TV reality show Ebaso live ewo Kumawood TV audition. We are na se we ye berima we ya bofra ana opanyini a wotimi tonyom wotimi to asoro nyom wotimi to wiase nyom wotimi to nyom bia wotimi to bia asa na onim sa acting wo nim ye acrobatics wo gina mu bia na we obia we upcoming artist we underground rapper ene akonya na ba mouse ro na be kire achede anyankopon ede a chao bomodin ase wo de ho baba be dom Stardom second audition Ebaso nyankopon ya adoma 19 February 19th no Friday baby a wo bia obehye Kumase Ahojo Atenga Junction baby a Kumawood TV na hopepepe na yeye Stardom audition 2 run ba beki o forms cool 100 Ghana cedis forms no me say 100 Ghana cedis per fabajo Stardom bam for number na that screen is no na wo de frɛ na bra na be register na yemfa won ka Stardom no ho na won so be superstar 0547 160380 Francesia na ye mo nchiremu ye kasa Stardom a na waje so say eye adom achede Stardom eye adom achede Stardom. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who dreaded there. You could debrel. Unsa dawo complaining with sisini kokoa. Epe ajiwakade. Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who drag a sepan and neck. You could debrel. Wunim a yama mani mema. Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, a yoko ni sisiyari drug a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Yes, I'm Yahefo Aquaba BM Emra Kumawood television Wonkwa here Jumadi so. Me my own kwa young enti won so my own kwa en young and then you rain. Bra o share a year Wonkwa here Jumadi and what Casa for uni kese so. Me pacho ene yene Dr. Mayazi ena edin komo. Na bra na yako break no na no gusua o chere. Em say Dr. Mayazi and Abaman watch it. Do not like physical and spiritual. Na and yamma yen physical no so more. Na yen share your real good as you say. Okay. And Abama a ben ya
okay ebetimi aboa ame anya pomden mo se wayi habama ne bi akura enti yenhwe yare ahodo a ewo ho ene habama ahodo a ebetimi aboa ne bi okay ahaban de efe flowers na wo we abu ye mfichire abu ye mfichire we abu wo mfichire na we nso sisi ye mfiem sa bi me wo ka boma now the pressure say 3 aguso no wanu ya pressure diabetes prostrate na de nyina na kill what am gonna say yes I we sisi fi amode ay flowers no en ho yi na me kire wo what am gonna say aha na e ba honhum hwe wo ne ye de ye ma ni pa de die nti on de ye nka physical no honhum de wo pa me no man na ego no wafa na kire wafre na ye de me pese wo be bo number no edi atoso amaye wo de wo abo number no bi okay ebia na obi pese ofrew because me hu se nkrofo ofrew in WhatsApp line no a ye de be kin kan messages no so saa enti phone number no to dwaman me number no 0244 67 49 27 0244 67 49 27 okay e Kumasi ahima kokobin Kumasi ahima kokobin o pe bi so betima frame untimi ma Kumasi a ya pe bia na se wa se ne uska akra ya de adura maka abre se de ye no na okay enti we ne de wo yare pressure and diabetes and obi ana na ase ahonhon ne ade na ma kire no onua na de peke se mi ansa ade aka ho na peke se ne mi ansa pe na wonom no se chi ne ade a bo so obedwun so ade nyina ade egu ne honhom asem de time ne nti no me de be talk ya ansa okay yenhwe ahaban foforo a ene wo ede ma ya tiefo biem because ma hu say habama wo de ba no edo na we nso bia ne wo fe no wabo magu achi wabo ma agu achi sa na ye fe no wabo magu achi sa na ye fe no ade nti ne fe no sa but ye fe no mama boda wan ne ma no e dey protection ti wabo ne ma se say wabo a magu wabo magu achi se na be obone fo ntumi oto a enti na we ne we obi etu eduruma na we nka ho a enim se tu pa obo a ese prugu no we edi makoten what you say na we nso obi so obosom na we nhyase anim nti na mka chawo say yankopon ne nim die mu no tumi odi ahyan han mu no no ye den we nso a odi ahan bi ka ho a eno ya na ye de ye gold ho adwuma so obi so gold obey foto so samant so moeti ato so enti no zuro so ba ko so bedi we ya na ye de haba na ye de ho adwuma e breki spirit bia what you say aha enti no we na ye de ye na we nso e fever e dro kase pa sa haban ko ya lawi sa fever dro kase na sa me dro pa e part bi wo di me dro pa enti no time ni enti no aha we o friend o bomba e dey egu achi okay na we we ya igbefu friend to betai so sa na igbefu friend we to betai ya friend tutumika kwahwepo ya tutumika kwahwepo na ya kankan ana adwo akora yeah we na ho ya den papa ya ha na ho ya den na we na ba fuditu enya ba fu nko a wo pese utu ne e kwa America na osamba we na kire wo de wa be to prai no so asema obeka wa gina so wo dem o wi ya na wada o spirit no de fi mu akọ we nso na so obi gira wo fie wo hwe nipa no wo hu na ya de wira bi ka ho na ya de ya na wa gina prai so adware wi ya fa prai no e twere corner what you see east part ni part be fie ene ye de ti ne ho ye dem pa esan ye pain so de pa ho ye ya no eno so na ye de ye wo to ade na won to nso a esan di wo friend to betai che se ne ho ye din pa to betai ha ye ne ho ye din ai na me ka ja wo friend adura ni din bebre pete bini ene ye nti obi a onim sa din no we wo de ye be kan ha kwan ho wo ye ne keke okay nti wo ya bia honam ya wo ya ba betima nwea na wo de famusa no soro side aka ho na no wonom na ma wo bo ayi Dr. Mayaze who say wo de bibia ba te say aduaba okay da on say nifa so ha yo mpacha we de ahwefo hwe menem say wo a wo hwe no wo a kan about this very thing no because papa ko fa de we friend supermarket what you say na we no wo ya din wo beti 7 na worry mako 7 na worry now they attach we enso 7 aka na worry masa worry na usi agofra maso ya worry be ma sam na enyo ba me ba ma no so okay what you say oba nso unim se o mpese obewo a
Mary Sadway. That's how by him. And a bema or prostrating so. Oria, you was a Taja, a Buanama, ne prostrator, you know, a more day. It's fine, some way free. On friend Sopamato and wedding pa. It is already a Juma Sopamato. One member. That's right. And our boss so. So when you walk in the cell, oh, power, yes, and maybe. And that is, I would say, Obi only abo je se ba tope odibi we nso we are their friend go now the fa why if me obi na pam kra dai apa we dey ya win be dai beba nti no nso we dey pa but na akotem pa edi ayi na akotem pa edi when it comes to sexual matters what you say and na homos say ni pa person nya kef e ha na ba kakra na dey we no esesa homos ni ma wonya I see what you say ha e bia oba bi e person onya opekene form year na onya to an to abakama mufo no abakama we na obe issue I see yes na here dem panti no bia makaka boma me dia peti no me dia powder no open runs sa na wa be de won sa beka bi na o dia dibuma wa say yakopon right arefo ye ne Dr. Mayazi na edi komo na enchekura e bibia ahomatrofo no atum ama won so waba dwumade so na oba wonso ensembisa bi awo na opesa ubisa Dr. Mayazi no watumi abebisa na messages kakra ewo ha ma wo se Dr. Mayazi atam edro bi a wode eba bekire na minima dukro na before ansa no ye bekin kan messages ni bi na afei wonso so watumi anya akwanya na wonsembisa no a wode bae no watumi eya no e de amount doctor please what kind of herbs can you use naturally for diabetes? Okay. Say the marker. But you want some tribute. Want some tribute. We is yenfi. Abawe. We is ufi. We so wo yenda ngachi fefe nya de. O kan we miembo ma na wo de peke se miensa. Aka wo na wanua na wo nom. Obedwu so ne nyina yede. Egu. Utumi na obeda. Okay. Okay. We every kwajo asante. When free bekwai is it anwem or bekwai Lydia Odiabani or say doc in case you are a man and your penis is reducing what are you going to use what herbs are you going to use for it to come back to its normal as it was? Okay. And when they say we try for food at Tom Quem say any asem no bisa no nwe yi ni and time dey way back because matter we member 95 195% in a woman no ye problem e wo asase so shepa because of nua ye di no be ma ne be ma hi ay kete be ma ne be ma no hi so tia na e ketewa obi zo ho a wode wo no since oba wi ase ne be ma ye kese da ne tia na e dai eti what you ase eno ha no na ye keka bom no what you ase aha bi won Francis road but me kire nkofa no wo hu na me so ke ne ma me ne se na me sa ha no na nkan no wo obi no ekete a mpanyefo no de fresh e bobo na obo se wa to bom okay na ne no mpe ma ya den o to bom so on san reduce bi o sa na we nso je di ba che we your friend enlargement say na ma ye no yi na nso de kansu so nwin na wo de polish aten ho si wo de fa ho o ti ase bo se ho nyina ya white na fa afiase e ka kom na ka ba wo hu ne sa man how I started ye na adwuma I see what you say until within 7 days you know we start here but you no buy here after 7 days after 7 days we do go so but when our target there so we afraid here and our wife catch you we dey go men we here na we jai I see what you say and to we so no ya make kan wan say me nim the spiritual side the physical side na make kan bo ma me dey dey aye until we obisa say you know but you bet ma fa normal no ofra na ya kire ba bia obenya bi woni ha pra o say no sky be ma kai dey e dey abrel ni use ni say when we dey ya ohia ni nsu onwin now polish kama we do can say be wet now the twu to wear penis enlargement mo person boy ma no e kase tintin na mo twi na mo bo adwuma na mo nige no ba che edro na ni okay enti eno no eye obi message a wo de e ba ye we e de message aba wo se wo de free eye mampom futa the message wo de abani e friend Kwabena Bright say doc I love the way you are teaching us this evening, but can you kindly show us a herb that can also cure pressure
asa pressure no maka ho asem sa highway ya ekili diabetes and na ekili pressure okay am say no kura na me kan aha what you say okay all right enti wa obisa pressure no eno akofa edi aba no obetimi edi akio na echimi aboa kama doc ye bre no enti ye behwe na ye de phone lines no ato so na wo se bisa bia opese obisa Dr. Mayazi a watumi abisa enti wo hwe screen so a ye de ye phone lines no eto na also wo se bisa bia opese obisa watumi afre na wabisa ene ye pese ye je mo questions ne bebre no a na doctor etimi eyi ano edemai sanse empempi no ye ba ye ntimi mamu akwanya e mamu misa mo questions ni nyina enti wo hwe screen so a ye de ye number no ato so obetimi afre 0202 668461 0202 668461 and I said 0202 668462 obo modern now friend number simu bia Dr. Mayazi ewo ha enkomo a ye di edefa wapomoden ho ewo onkwa hia dwumede so no obetumi abisa no na ono so nkyeremu bi owo no watumi edi amount doc ye ni komo kakra bra ye twen frefo no nim say ngabama ne bi wo ho enti bibia opese wo kyerɛ na wa kyerɛ highway di menu ama no wo muti na me de ba pa highway who said ne empaibo bebreba ye boye nua ma no so bo o ti ase se mo kompaibo do ni nyina ko jade ba ko so aware eni sikasam ara se wa aware ma ni kru tete no ontena fie ene ko amon komo wati we se abonten o ti ase jina ko ho mpaibo o ti amaga na se ana se afa na opa aware pa che imura nini o ti ase enwura we wo friend amodin aha menti mo ndin wa wo friend amodin okay na time fie okoko ase what you say na kwanche bia nzuo what you say say you that way ura ntna fie ana do power pa beche wade aba ya do bedware what you say wo di dware wi a wo friend ntna fie ono ba bonko mo nya I'm share of friend for you Emra hello good evening good evening sir me pastor nyame antom me ho ye udi ni ba bia afre yen free okay minua mayentio okay what person who ba bia doctor wo okay all right ye the doctor number no ebe to screen so enti obe sori so obe mo hu ba bia owo ene ne dwumadie awodi nyina obe mo ebe mo hu e da sepase watimi abadwumade so wo so betimi afre na wo nsem bisa bia watimi afre abadwumade so ne mo mesra ofra entie ho e wo television so hwe ho fu TV no na be ya na lower the volume of your TV set na yetimi atonka yetie yen e wo studio ha mentie ho e wo TV no so enti wo betimi afre as discussion is going on ofra yenso be ma akwanya ama wo so wo se bisa bia wo no bisa e na sa han kro ya hello good evening me pacho udin ba bia free me pacho say okay better now saka bi okay doctor Beyano doc was it penis enlargement no better than saka the number not to me number no baba okay last number 27 okay na me mama 0244 67 4927 okay 0244 67 4927 I'm sure friend for Ibra hello good evening okay I'm say went to me anyina so hello good evening me pacho udin ba bia free good evening udin ba bia free pacho me free nebehi ne from say pacho akoda wo ya akono wo wo akola oye awon yeah okay akono ni na no mo bye okay ayi alanta no kan okay all right anyana ne wa ne nan mu abiebie say no okay come on okay enti doc say ne dro ho enti no am say or the number to so a na wa frɛ aba dwumade no so ebi okay enti obetimi afrɛ na so adwone yen e wo dwumade so bra ye di nkomokɔ no
na also wa eno kwa ma menche na duro sa asem no bisa no menche na duro na me de che no onko ngrem pedua mienu a esi ben dua mienu a esi ben ba bia owie pia eto no on why we ha what you say na onyam no fa fam busa makoma ko 7 mfra oso no fa nsa na na ho na na no ba say dua mienu na what you say na esi what you say enti no ono no say ni oti na an fa na nsusu sa dua mienu no dua bia what you say dua bia enti dua no a esi ho no a eben no we bia we nko bia we fa say amango na kobe but eben. Okay, what about me for hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Yeah. Me pacha we didn't be free. Your friend saying? Your friend is right. Your friend who free? Okay, me pacha into you. Personally, this about the news of life right now. Okay. Don't go over or side effect, maybe as a side effect to you or take your eye. Okay. Doc, I said penis enlargement, you know. A bit of a was side effect. It is a side effect. Where any side effect? I can't say. In kind what we are or my peche. Aslamia, why peche. Ngura na ya nana no kan mixi de bobo no fa na ho dishire na o yekase a onya bia wa nzuanso bia ni so no eno na me de ya draw yi okay what you say nti nzuanso bia ya dai eni achi what you say foreign na yi bia ya dai enim ya ngura pure ngura eni shire e na odi aka bo maye nti se ne akora esu a na ya de bobo no na wa yekase bo kama no okay nti ni side effect bia all right na wanu na enwira ya me kan say e ma tena fie no the same enwira no so oba bi twinwudi we ya be ma na oba bi atwinwadi so bu kwase na pa say oba eno anso na de frɛ no what you say e na obi o wa ayem ne time apa ho instead of 9 months no nam 18 months on nam 11 months ni ade we ya na ye dey ye no ama no ono ma that day na no esa wo ka no sa highway no we dey oba bi anyinsan a o nsan bosome nkron nanka bosome nkron na wawo that's right but obi dey ntimi pa ho ko bosome du yes ene du ba ko enti wo a wo de apa ho sa da atwa mu no sa haba wo ye kura wi eno na mo de ye that's right se onomu a sa bre no a ese so wo so I see we watch we Kumawood television unya ne ba bia agye kasafidie so Dr. Mayazi ena yene no edi nkomo no o ahenema kokoben ena o a odi ne twuma ene ya to sa friend Dr. Mayazi ena o kyerɛkyerɛ enro ehaba mahodo a eboa esayare hello good evening okay say when to me enyina so obetimi afrɛ breno aso enti ya bie phone lines na to mu no de wo nsɛm bi sɛ bia obetimi afrɛ na wo so wabadwuma de ne so ye numbers na ye de fa frɛ no ene da screen so no wo frɛ ya ye bedi nkomo enche ye de Dr. Mayazi na kasa number ebeto so ama wo so watimi afrɛ na wo so wabadwuma de so doc ma wo sɛ wafa haban bi we tamie ewu ene nkɔfo nim tamie ewu ba de ntia ma fa no obia so se gware tamie ewu da bi wo wiare ne keke ye wo quotation bible mo sɛ kan gu so na ade sɛ wo de kan ho so wiare o ti ase sɛ de be ya nipa no time no etemtie be bɔ na hwo nti wo nkɔtiti we keke be po sɛ wiare o ti ase sɛ wo ba ho na mfam na wo pɛ sɛ ebi akoma wakoma enta hum ya eyi na wo betum de dai edi aye sɛ unya hum yi ya o ti ase like wakoma de we bɔ no akoma yare e wo twem e wo sɛ akoma yare duru kase pɛ ni tamie ewu yes nti we india ho friend the miracle of life e nyama bebree miracle helps e nyama bebree miracle helps e nyama bebree what you say enti honhom asa na me kan say me wo say manfo say wa posa obiare na ade enya adwuma ye woni ye de ka ho what you say na akote okura woni awka ansa na we no aye adwuma e ma o pese obiare o fie kura wa asa ma say o ka kire no ansa de akosi wo okay me pacho say wo hwe ya ye ntimi mfa afrefo no biem nemum say wo hwe number no a eda screen so sesia no a eye Dr. Mayazi a owo hai ne telephone number enti mu a mu ebisa questions ahodo
efa haban hodo a wada na di edi a kire na nwumre say eye penis enlargement ene ne kika ho nyina no me pa chow ne number ene da screen so no obetumi afre no na one no edi ho nkomo bebi a wo bia se wo hia aduro no nko a obekire okwampa obefa so a onsa ebetumi aka aduro no Dr. Mayazi yebe no aso ye ominiti be se enumpe na ye sori akọ enti for onsam a etwato okora ma ye na ye fa so okay mesa me ka twato no se sa han we obi wo house of pen ya adwuma ala so we ne ye de bie ni wa no ye de bibi ka ho ye de ama na wo de bie o third eye no but the be protection ama ansa na ye de ade na ye de ama se de be ya ohum ko fa wo de wonti nanto ne ade a wo mon hawo what am gonna say nti we so for we so na pese we ni bie na hu nye koso e we wi ase ya ne won ye betima dai aya ma ya haban ye aya we ya we so na ye de ton ade we na kira kwa be fa so de be sen on fence ya no wo be ko market bi akra no wo be ton ade ma wo ko dwa so akra no wo de se akra haban we ye se me ko dwa so miko ene market ne mra na me nsere what is am gonna no and so quotation be our Sams okay na we market now the hade what does that we so no be o success we so near there success na bro obi aga success na do bobo any I see yes for no this am we I make can say Jeremiah yakopon ka che o se yan hwete won ka che Israel for hwete tatempo no won fa so no obi sakwampa no obi nya home ya den ama won kra na make can say o pese wonya home ma o kra yɛhwɛ tete mpɔn yɛ nanam ne yɛ adwuma na ha nyankopɔn ne dom yɛ because ha yɛ Ghana ha no ukokoro bi so ebi ni hɔ nti bisa wo sɛ nyankopɔn no ɔda ha ne brɛ yɛn just for calculation sake ana sɛ 2 million hyɛ bɔ sɛ mfa sɛ yɛ yusu ya na yɛhwɛ adaakye nyankopɔn bi bisa yɛn ho asɛm nti yɛhwɛ na ha ne yɛn san fa na ɛmoa yɛ ne yɛmfa yɛn honhom ɛna honam yi nyinaa wɔte aseɛ aha na yɛnya sɛ yɛbɔ nkrɔfo bi so bu abɛɛfo ne ade because nyankopɔn nim sɛ saa honhom no wɔ hɔ ti wa ma ahan so a etimwon a wontimi men what you say nti wuni ma na wa hwo bi o hunim de na o de aboa wo na won so abrabo eni de wa pesa wo here no why de what di wa koyie what am kana so yeah Dr. Mayazi o pedro de bia na wa frɛ o number no yeah you see yara do stroke bibia ya hospital and yes am kan time nti me number na 0244 674927 0244 674927 o si doctor me how de me amehwa e spiritual mesa abisa say spiritual and physical no maka ho asema kire wo na ehu akwan be fa so ya ye bebo wo e ma won so no abrabo no wani age ma wani nya otototo na wabisa nyankopon se wo be den wo wiase na do be je bi no yene Dr. Mayazi owo ahene makokoben e na yene no abedi enkomo e na nwumrei wa kire haban be brave spiritually ne eye e na oba physical so a yare ahodo a ekoso wani paduam ene ne wode ahaban no ebeye na wode asa ho yare abra onko ayaresabia haban ma wode ba ye nyina ye haban a eben yen esisi yen fie yen dan achi ene yen fuom na yenim ne su ene ne ban ne esese eye bo ne padua no ene wahunu enti wode ene se wobekɔso na abribia utwada enwumre no nson kopemene no nwotwe so woni yen ebedi ahia ewo ha na yede wonkɔhia dwumadie atumi adi abrɛw yebeda yen cameraman ase Kobe Frank DOP papa wono ene gina camera na chi ede ma yen ukɔ eye VTR ene MCR Loretta ena fe Augustina ewo hɔ a omo eboa achinchim efidie no ede ma yen ena afi nso eye yen okay yabama makwaba ede aba program ayatu this Stardom a TV reality show Ebaso live ewo Kumawood TV audition we yoba anase we ye berima we ye abofra ana opanyini a wotimi tonyom wotimi to asoro nyom wotimi to wiase nyom wotimi to nyom bia wotimi to bia asa na oninsa acting so nim ye acrobatics so gina mu bia na we obi a we upcoming artist we ye underground rapper enie akonya na ba ma ro na be kire achede anyankopon dia chao bomodin ase wode ho baba bedom Stardom second audition Ebaso nyankopon ya adoma 19 February 19th no Friday baby a wo bia obehye Kumase Ahojo Atinga Junction baby a
Kumawood TV ewana pepe ena yeye Stardom audition 2 Run never pick your forms cool 100 Ghana cedis forms no me say 100 Ghana cedis pe fabajo Stardom bam for number na that screen is no na wo de frɛ na bra na be register na yɛmfa won ka Stardom no ho na won so be superstar 0547 160380 Francesia na ye mo nchiremu